Kita na kag tilapia nga orange. O na nagbuhi og ingana ngadto sa Leyte. No, mao ni ilahang area na nindot kayo. Inigsud dayon nimo sa ilahang mura og gate na murag swimming pool. Nya abi na og koy na dili na koy. Awa aton duolon. Mga orange yung color, yan na po'y itom. Kung imong tanahon og maayo sa ibabaw, wala siya mura og spots di para sa koy. Kay dili na siya koy. Tilapia na. Tilapia nga orange. Amazing. Nakikitawag nga Special Area for Agricultural Development nga under sa Department of Agriculture. Nagitawag na nila of making tilapia farming more sustainable. Unya, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o ang BFAR